Pemirsa Bank Indonesia, nyagayang jinah kartal seputar kali koma kutus triliun rupiah sejeroning perayaan Natal mewah nyangre warsa anyar kali tali selai. Wilangan inucap nincap sawutara dasa persen, yening saihang ring awarse sedurungnya nih. Kepala BI KPW Bali Erwin Suryadimaja mempengabdi Bank Ring Bali Presides Tata Nagingin pabuat jinah tunai ring makudang-kudang mesin ATM saneka duenang. Yadiastun usaha digitalisasi transaksi keuangan terus kewedar oleh Bank Indonesia nanging jinah kartal kantun kabuatang oleh krama. Sajroning libur Natal miwah warsa anyar kali talis lai, unit kerja BRI Ring Bali miwah Nusa Tenggara tutup ring tanggal selai tanggal 6 Desember kali tali 4 miwah ring tanggal siki Januari warsa kali tali selai. Regional CEO BRI Denpasar Heri Nur Cahya Mausang yadiastun ring rahina inucap tutup BRI Kantun mungkah layanan operasional terbatas ring tanggal 6 Desember warsa kali tali 4 ring kali unit kerja luire ring branch office Denpasar non miwah ring branch office Rababima. Indik soro layanan operasional terbatas inucap kautamayang majang krama miwah korporasi. BRI taler mungkah layanan majang nasabah inti minekadi penerima setoran penebusan delivery order di BBM non BBM saking SPBU antuk Pertamina miwah Jasara Harja antuk mungkah rekening klaim asuransi kecelakaan taler Ditjen Imigrasi Kemenkumham antuk layanan visa on arrival. Layanan majang nasabah umum minekadi mungkah rekening anyar penarikan miwah setoran pelayanan kartu debit BRI miwah registrasi fasilitas e-banking BRI. Samian layanan inucap kemargiang mangda nasabah lewih dangan sajoni ngemargiang transaksi antuk lewih glis miwah aman inggian ring pabuat ngerage wiadin pabuat bisnis. Satios punika layanan saking asisten virtual BRI Sabrina taler wenten ring nomor WhatsApp 0812 1214 017. Satios nguningayang indik informasi produk promo miwah layanan BRI Sabrina taler prasida ngewantu nasabah sajroning cek saldo miwah mutasi rekening non aktif kartu debit ngaria wiadin ngecek pengaduan reservasi layanan cabang BRI gatre indik genah kantor cabang BRI ATM miwah agen briling taler ngewedar indik genah merchant sani pinih nampek Citamaya Bali Pos nguningayang.